KSA atum pen karletang horizon tok behem kahomri dam si compensation atangkap pivek nangji pusi kehang padopon. DID Little Master Season 5 along kacipahai dun Navajit Narjari Phan Kachapon. APHLC asong a candidate lapen rat atum ang bong kedam tang MEC election remdet posita me pinikadu ka bicing room pet pen anisan kicu. Cinthong hawar arlo rongjang phong mini primary health center along arwi kili pen langbong kiman. Kardong don mali pinani kang sama beta long peneli thare mono singti non beta ton pen arjupanik thar. Vosik ni phai inkorasir kep ani karletang horizon tok bi ahem KSA tum kahomri damahut horizon tok bi ahem asora phan compensation atangka pivek nang jipusi kehang padopon. Pini analopor phai kre hini raj tim apor malom KSA atum karletang horizon tok bi ahem along an kahomri damahut lapen labang so hot pherang ke atheng no talam the isi hini ningjepon. Labang so long kahomri damahut lake KSA Central Committee pen Ajoy Rong Chehon Assistant General Secretary Bida Singh England, Organizing Secretary Jonah Singh Bay, Sport Secretary Lapen Mohesteron President Difu Branch Atumsi Kahomri Dam. Bangsot Karletang Horizon Tok Bi Ahem Asor Lapen Adon Arab Atum Pen Cingki Cethansik Puthot Karbeng Autonomous Council Cari Atum Afhan Jasemet Pet Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Borjan MEC Surjor Rong Phar Atum Afhan Chuning Ripon Lake Labangso Dolong Prabjin Pen Nang Selam Pivek Nangpo lapen kaletang horizon tok biapan compensation atangka sitami pipon vek nang jipusi KSA pen kehang padopon kali polotang te KSA pen rong arat atum cingrum si kethetan adharna sitami pedo ponang kok poputa herangke ang nok ningjepon lapen labang so adolong kontrak iklem vek abang pu amen Joyras rongpi lapen rat atum alang liphan labang so dolong kikim kerang sitami prap chin pen nang papleng non lapen napatang Piserak nangji putat ning Jepon. Forot KSA hin pen kaletang horizon tok bi apan compensation apan tangka lak kep an Karbeng Autonomous Council pen. Pipon vek nangji posi KSA asong pen Karbeng Autonomous Council apan kehang padopon. Jadi pen Penson Bay Report Karbeng News. Labang so arong je ko an ya ningkan pen ladak dulu lapen rong sirket kep arong do lapuna tang de pinyar ni anta labang so adolong bang non anta ave dera son se theklong lo itu je adolong bang itum han pulo je hala dak pus bang parjabro ro do iltum ang tin na theklong lo je alangli hala bang so pus ningkan thompli aprang busipu ta alangli patang te delo alangli contractor men iltum chini lo dak ke bang pen ke alangli ke joyras rongpi busipu stame alangli stame kopi posi patang te den mapun iltum hin ben arjunang ko lo je pinyeson iltum ke phonang ke laki itum kedamtang bustame penakan labang so arong along kecehelat atum stame hala baik hayu kedam pen stame langklo pacok do ulu busipu stame non tang ke itum kopai kelang ngo son si nang man de lo je pinian nian bang ke laposon itum han bang atrandam je son lo si labang ke itum bang puji bu bang ke je labang so ahem along bang non bang ke iting sang son si man de lo athema isi ahem long si hema repo lo tang te la dake kang ting sang son si man de lo tang de labang so ahem dak to bi hem ko ani non kisung ke phu ke doji lage prangsi ajak ding la si nil tu karbilo chale song hin pen ki puji pu bang ke labang so adak apran ke dam jui tum hemate victim family tumhan je alangli tumhan sarkar mate Karbeng Autonomous Council hin pen compensation atangka pinang ji pusinil tum sarkar hin pan chuni rilo je compensation atangka ke kijum nais tame lak ke bak pinang ji pusi nil tum hin pen jong polo athema chilo je itum kedam tang lapuson tame non e prang si itum labang so dolong long tame selam lelang pulo tang te lake kewang jilang arni bus tame lapuan so se apran ke dam ning do pikla athema ladak te bok hello rong pling plam te labang so rong ke kilometer sida velo ta
kwa ni kilometer si kawe join la bangso dolong bang ke aning kan ta la puson si phonang re la bangso long ratun je tu manang thanu lo je lang ke thia hui tame chelat un e chewang e je te long hai hui bonai pen si school soma han ta thonun du pulatang de la da government tum kwa ni aning kan cari lo je dak borjan MSc long same ake hai long kitimung same penang aning kan cari lo tana hempen te bok het lo ta pinianian ta lang li dolong bang enang patang pon pe de lo te people lo la da ga rong phanang lang le de la da ga rong same alang li na voters do ma te alang li tum ta me vote jog bom lo te kar isi itu munit long bulatang de kenang sot basic son mu ke lage tu ma to war do nang po lang do nang po me do nang po la long ke chengsi ke tu ma same pinianian ta la bang so ke phonang ko ke je la dak ke te bok het hawa han ta la puson e pi pe de lo Somar kacharli saide la pentear tala ana ke dolang pule ke pulong ta kali la sinili bang ke pulo ke rap nang pinang ji pu atheke kacharli o somar saide la pente em pinso ave der lo te iliar lo so tum ke na hok ta ri thek the alam thek the son lo ke mati la sin non kacharli o somar saide lang pot ke rap ke nang pi vek nang ji alang li phan sar phanta tuli ram rong hang aphanta nili tum chuning rilo kirap nang pitek ji asonte me parji nang kachuning rilo nang rapik vek nang ji puchalo nili tumbang ke ning hang lo nili hema sora vidyat ke koson si nili to klem the kuma to dam the kuma ke school usamarang se nili gari the pajalo kirap nang pi nang ji puchalo nili tumayin tapi Pini indeng kreasi karbilamet kuru karletang longkam teron aphan kachki moaja megalong India dance India little master along ke chengsi anong e karbeng long pen kewan abang phu Debojit Narjaria phanta karjopon Pini musik ni phaing kora sir kep ani Nirja aklam mate tarkong aklam along indeng kreasi lamet kuru longkam teron aphan kachikimo alni asai kireng pon along kedamtang musik ni phaing kora trokani Mumbai arong supi along kipadopon dance India dance little master season 5 fantastic final round along karbeng long pen kecheng si anong e kachepalong dun Nabojit Narjari aphan karbilamet amaya hin pen kachopon Video journalist mong veteran along Jameson Teron Aventrison dekhe report Karbi Daily News গিছে আৰু মই মোক লাগাই নাছিলে কি মই উইনাৰ হ'ব পাৰিম এটো ইনস্ট্ৰাকচন কোনে কৰিছে তোমাৰ মোৰ ডান্স টিচাৰ দীপিকা মেম আৰু ৰেচাৰ শিকাইছে তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা মাৰে নাং দুগুণ তুমি এটা গৌৰৱৰ বিষয় মোক বহুত ভাল লাগি আছে আৰু ইয়াত সবে মোক ইমান মৰম কৰিছে ইয়াত মোক বহুত ভাল লাগি আছে হা আজি বহুত দিনৰ তুমি ঘৰলৈ যাবা কেনেকুৱা অনুভৱ মই ইমান দিনৰ পিছত মোৰ নিজৰ ঘৰ যাম মই বহুত মোক ইমান ভাল লাগি আছে মই ইকো বহুত ভাল লাগি আছে আজি তুমি উইনাৰ হৈ আহিলা ক্ৰেডিট কাক দিব বিচাৰিবা মই মোৰ উইনাৰ হোৱা ক্ৰেডিট মোৰ মা পাপা আৰু মোৰ ডান্স টিচাৰ দীপিকা মেম আৰু ৰেচাৰক দিব বিচাৰিছোঁ অসমবাসীক কি ক'বলৈ বিচাৰিবা মই অসমবাসী ৰাইজক থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে মোক ইমান ধেৰ ভোট দি মোক উইনাৰ বনালে সেইকাৰণে ধন্যবাদ আগন্তুক তুমি তেনেকৈ কৰি থাকিবা নেকি ডান্স মই এনেকৈ আৰু ডান্স কৰি থাকিম আৰু ৰিয়েলিটি শ্ব'জ কৰিম মুম্বাইলৈ আকৌ তোমাক মাতিছে নেকি মুম্বাই মাতিছে ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ সপোন তোমাৰ আছে ভৱিষ্যত মই ডাঙৰ হৈ একটা ডাঙৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ বনিম Borjan APHLC MEC a candidate Martina Kathar Pipen Pokhiram Ingti Pathua Klamarong Rat Atumpen Chingwai Chingsai Ponsi Non Ephong MP election aphan kachase kachadang pon Kedamtang Karbing Autonomous Council election ahot Borjan MEC Kilik along Chipatedun abang pi Martina Kathar pi along Psychic Claim kachapadok dun abang pu abang pi atum pen Pokhiram Ingti arong Pathua Klamalong Rat pen anisan kecho Labang solong kecetong dun atum kaduk kawe aphanta karbi phopen archopon mai long kecetong dun jiten kathar rong asar urmila sangma mohila morcha long klembang phi lapen auto association sangtia truck association lapen youth atum kecerap dun tik ajoksi pini mingkang sampen anesan chopon rapet lapen BJP atum pen MEC election ahot kachepahai pon laki bidikang lem outlang noasa ki klempen si kachepahai pon putarat aphan pachini pon ason son alam jithan chimum pon pen si mesen pen pasun pon lo
Labangso nang Borjan awar arlo ke doan polling station presiden secretary atum ta chitong dunrenti lapen mesen pensi mai pasun pon lapen non ke bangji MP election ahut chitame puthot arjak thip pen kachesong pon thuji aphanta chisik chedang pontang lo HTP pen pension be report Kawideli news. Kaduka ve Borjan arat at tumapans tamin nili APHLC akardong pajir iglo pindi ladak pukharam ing tiarok labang kinili rong lo ladak pathuak lama long kachitong ba kachupha kini alam thekila pinaloje kedam tanga MSC election ahut stame nilitum mesen pes tame chipati dunlong lo la silabang su kachipati ahut sitame nilitum rong asoratum nilitum rong asaratum amohilatum pendang lo la pen kapre PS a president a secretary la pen rat atum do anstame nilip hanstame kini nai chirap nagi chitudun penstame kidam tanga election results tame second position anke longdun lo la sila bang so aning kang sam la bang so aning ka ching sam rat atum aphan an la pen APHLC a claim bang pi bang kwa tumapan an stame ning ka ching sama joinis tame pini ni list tame an isan bet sitame an ai say sa stame chura prina kusi ke ning kang something ka chukha mai ni dang ki ni tim central committee pen ba Borjana CC pen chikroi pen nilithan aku puthot kinde ning ke the pen sitame ticket jong sinang pidun putin ni arjab dunji rat atum jongsi niliphanang parjab dun toy putin ni arjab dun thula Normally ihut so aport berita interponik sena. Nang le ingdeng krehini lapen de graduation nang deng ki untang lama jongsen nang le ingdeng krehini lapen graduation nang deng ki untang lapen nang le thang na abo reng war cycling klang pulte nang le phan berita ke medo. Tarsadia Foundation Tai Trust along field worker lapente medical project inghoi hini kapapleng jia phat nihangkar bianglong apun ke chok ariso akenang sot labangso awar sai keme kachodeng non jila pente angton pen kachini jia phan aber ki bipon anambar lapente gmail along humrek non. Normally, puthot berita jai mekalong. Cinthong awar rongjang phong mini hospital asar nung kaheno et ajok. Arwe janglo plodang te labangso hospital kai kita lang biman lap tipen. Rat atom kisung nang lasi labangso kaheno et asar nung prap jin pen cinthong awar MSC awejit kro phansi tawar ka cholang pon. Cinthong awar arlo rongjang phong mini primary health center along arwe kili pen langbong kiman. Nijang karbeng long arlo lakha ke thom cinthong MSC constituency ke parlo rongjang phong MPHC hospital ahem asar nung ke wak pen repairing asai ke claim credit ajok non barla apor akhudlo plotang te aning kanwang sitami medical officer ke doadim pen cheng lok dowai daru ki biji adim asir kutim da arwi kilipen langbung man ttiti labangso rongjang phong MHPC along keso pen sika celang dam arat atuma phan kabe ahong plang anta arvela pen ambulance ke bang jikil ambulance anta vela anchota kali barpi barsu ke do adim anta non anta abelang nabalabang so rongjang phong mini primary hospital along sai ke claim abang puatum non anta bang ke thom ansi claim ponchot lang lason si labang so mini primary hospital center along amri cinthong press club apherang ki atum adimak long an homri dam se halada kiduk kisung thekdam long si birta rebdam lapen Karbel Thomas Council sai ke claim atum aphan kapachini ji aphan si chingki chethan pon haladak sai claim abang pu atum labangso mini primary hospital center an suseki pa mesen ji aphan pinpur alostame pajedun piglo sedame sorkar atum ame kave ano kangthong ason cheplang det atheke ningkan kep aprang pendat cinthong MSC mate Karbel Thomas Council em prodemprong pi ki bom ahut pinpur alostame pidun bom posi pherangkyang no thanpon
Labang solam ateng pelutang te sorkar atum kilang ke pangkre ladak si cini pamelo. Tang te non het jong chin thong ahawar pen kilik along ke hai dun abang pu MSc Avejit Kro alang likopi asai si labang so rongjang phong mini primary hospital center along Kideng Ponjima lake apor serat atum thekpon longpo lapen chinipo. Humson be report Karbidele News. To infrastructure একেবাৰে বেয়া হস্পিটেল আৰু ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰ্ছ আৰু যিখিনি বেছিক নিডছ সেইটো একোৱেই নাই ক'ব গ'লে আৰু আপোনালোকে নিজে চকু দি চাই আছে পানী কেনেকৈ পৰি আছে যিমান আমাৰ প্ৰপাৰ্টিজ আছে সেইকেইটাও মানে আমি মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই প্লাছ আমাৰ ষ্টাফো ইনচাফিচিয়েণ্ট মানে যিমানখিনি ষ্টাফ থাকিব লাগে সিমানখিনি নাই আমাৰ ষ্টাফ বৰ্তমান ৰেগুলাৰ 3 জন আছে এনে টোটেল ৰেগুলাৰ পোষ্ট 5 জন কিন্তু আমাৰ ইয়াত 5 জন নাই বৰ্তমান 3 জন কৰি আছে আৰু কন্ট্ৰাকচুৱেল এজন আছে এইখিনি আৰু তো আমি বহুবাৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হায়াৰ অথৰিটিত মানে আমি এপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ জনাইছোঁ যে আমাক আমাৰ এইবোৰ অসুবিধা আছে ৰাইজেও কষ্ট পাইছে কিন্তু মানে সেইটোৰ উত্তৰ আজিলৈকে পোৱা নাই আৰু ভাল লাপেনলো ডাক আরবে জাঙতে দো থাইবে থাকা থাইবে আরবে কিলি পেন ডাংলকলো লাংবুং পেন আজাত পেন মেথাং সি ডিউটি বাঙতে লাচে সাফা নাই আর কক নাই জি লাংসি নাই লাংতে লাই কেং পদন দন আন দো lang la kisinang lo kar kok nang la son do Tenon la arleng itu tum panang ni seperti kuning di arleng the tum phanda chuning di don lo tumi dik la honibar ni la kineta wangi lo la MSc sarta wangi lo daga langkai lo hedi engal sinon la deobar ni siakom na meeting ka betu thuji pu sarta bukang lo he da sar ko ane narap thegi lo aprang prang ka suning di dun lo nang lang bom lo sita nang rap ik lang non mat ke he Kedam tang apor hut phung apam LP school long than bang pho Abraham Timung aphan KSA Hamren branch atum akoi kipi alam the Abraham Timung pen lam klar kachipi ke ahok alam kalipusi KSA Hamren branch lapet school managing committee secretary president atum pen pothot akoi kipi ponthu Pini vosik ni phaing kore sir kebane Hamren phung apam LP school lothan bang pho Abraham Timung ningkan kang thim be school ahem kachi wangwe pin kera thek throng alam lo lapen apiso pen kaning jeke nihema sorle dam de sita nilike damwer po alam ke ahok kalipo je hadak arar tumpen lam hoy ki bithu athe nilitum ke school ahem adung het ke do arar lo nilitum ke Abraham Timung lapen achor atum lo ke thana phan wangwe ke nilitum si chini lo Ningkan siang bong batai kon si kewang we ma ke amethang si chichini nang po Abraham Timung amethang ke chok che dokok ta ke chok che chi kubir besi pherang ke amai chophasi lamklar kachipi pon ke KSA aphan akoi ki pitapu kapin rem ke kaningjeta ke haila pen katherak re posi KSA lapen school managing committee atumpen karbok ponthu lapen haladak phung apam LP school along Alot hanbang po Abraham Timung aphan CM nagro tuliram rong hang lapen education officer atum aphan stame complain alo pale vekpo posi KSA Hamren head branch amai po Timothy rong pi lapen jirja rong pi atum pen pachini pon tangte KSA lapen school managing committee atum pen kaning jepon alam the non angtot pen arjik tha Hamren pen bicara mengenai report Karbidele News Soba Ti bang popu no sob tari isi non June tari isi bang. Dan ke la non aku ti bang thu bang ke bang we pen di. Ante ahora da di pen la piso si bang pula solam ko ana hok la. Ke bang ke la an si bono sob menang du lo la pen non pinia na bang ke bang. Pini bang ke tu. Alang li piso bang ver pusi pula bang ver mala. Bang we. Nang li dap kan bang tolol bang so school on ke bang. Nili la chicken mong ke continue lo la Saturday kan Sunday pena berian mong ke bang ver lo. Ante nali long register do mante. Duji School register hai. Do ma. Jeno hejong nang li puke school register ke nang sana. Man school register mane mithang buji ban cheto attendance la bang school register bang ke sar tum tekang ke pod la bang abi ha. Ante mo nilitum khobor kar julong ateng de la pus je osomartum wangwe pin same present bi at la pena amethang sa wangwe sita la dak bang amethang ke ka kita present si chibibi pula bang so buthana ni ko pisi bu po La bang ke mo
Baido tum kira ho restaurant theno lo je amen da da osomar kabi tum amen da do la pen presenta bi ke bang ve sumar nai dun de tum handa present biat lo angkela master bang ve pins ta ame thang ta ka kita present lo bo na pula la pen la non pining non ki do bomo osomar tum amen da hoda bang kabi thula sa ja ka men nang minalo si kita kon thu pulo te la akoy nangi pita ma mate ahok ma lagela ladak rong arat la pen nangli tum ili tum bang rapet pherang ki tum talaga chini lo tasi alang li phan bang ke non pining dere la bang so school problem ke klang gali lo kai 2019 ning kan da problem klang lo kai January pen September an ni phowet class do hala sutani tum September tarik thokar ni ke bang ban si alang li class che bang thu ke la pupu te alang li ke kaning tha bang so lam ka ke lasi labang so lam klar ka chipi komane department atum tong lam klar chipi non pu lam toy ki pima pima labang so teacher pha la tan li tu misia question lo ladak district coordinator la official pendang lok la block sa hana la so lamar jutu nang li tum tong labang so pot lam klar chipi non punang li tum tong ni la alang li phan ki toy ma yong sinang tum la son ki toy pote la ke nang li tum ta dai do nang li tum ta alang li ngachera buntu la sin li ladak bangso alang litum blok alang officer la pen ke thegering manda kapachini gang tu la bangso alam klar ka chipi la bangke ahok kali la ke kacho bay alam klar silang litum chipi la the ke dam tang 2019 ning kan la sona problem ang polo non ke dam tang 2021 annual exam ki pini potara daga exam annual exam na pipi punon rong sonang thanun lo pulo te la ke neli penan par rong asor jiga chini lo non dak SMC president semester la puson se ni pote lage hala lam klar ka chipia tumbang si ka parlin lam ka parlin lam klar si pirong lo lage karbing lorat la pen ke heading ta munthino la sila bang so teacher phan bang ke ladak pen ki bang e toy nang po along ka prek toy si ladak mesen na teacher nang toy nang pulasi karbilong thomas council CM mateni li junior lo la pen la bang so teacher tha ko written complaint letter samil tum prabjin pen CM written palepon po Don Mali, pinani kang sama beta pang lapan sekang ton ponik lam, domi thak me, kurwang tu